Kienu l-Partiti Demokratiċi li waqfu l-Ewropa u huma l-Partiti Demokratiċi li jafu x'inhuma l-problemi li qed jiltaqgħu magħhom il-pajjiżi Ewropej. Għaldaqstant u vot għal Partit Nazzjonalista u għal Partiti Demokratiċi li jkompli ħares u jsaħħaħ il-prinċipji fundamentali li fuqhom imibnija l-Unjoni Ewropea. Dan kien il-qofol tad-diskors tal-mistieden ewlieni għal Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Manfred Weber, ċermen tal-Partit Popolari Ewropew u kandidat tal-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Weber semma li tul dawn il-ġimgħat ta' kampanja u meħtieġ li niftakru f'dak li għaddejna minnu u dak li akkwistajna bħala demokratiċi u bħala Ewropej. Tkellem fost l-oħrajn dwar il-ħidma mwettqa minn 3 parlamentari Ewropej nazzjonalisti tul dawn l-aħħar snin, ħidma li minna gawdew iċ-ċittadini Ewropej kollha. There is not a question of big or small countries. There is not a question of south and north or east and west. There are only Europeans where we fight for and where we have an interest in. And that is what I want to have as a message towards you. Fid-diskors tiegħu Weber elenka l-isfidi lil popli Ewropej, inkluż il-poplu Malti qed jaffaċċja u semma kif dawn l-isfidi huma ta' priorità għal Partit Popolari Ewropew. Semma fost l-oħrajn l-immigrazzjoni regolari, it-tnaqqir tad-dinjità umana, il-kwalità tal-ħajja u preferenza speċifika għal Malta l-għoli fil-kirjiet tal-proprjetà. That's why we propose to establish a program from the European Investment Bank to offer cheap loans for young families to get better access to their own properties. The young generation can really have the chance to get their own apartment or their own house. Tkellem ukoll dwar is-saħħa u dwar l-impenn tal-PPE fil-ġlieda kontra l-kanċer, dwar l-industrija u l-kummerċ, qal li neħtieġu nibnu aktar pontijiet bejn il-pajjiżi differenti ħalli l-kummerċ ikun aktar ħieles u ġust. Kontrarju għal dan, spjega Weber, is-Soċjalisti Ewropej huma xettiċi dwar dan għax m'għandhomx politika ċara. Il-qofol ta' dan kollu kompla Weber u l-mod kif il-membri tal-PPE iħarsu lejn l-Ewropa. There is a more fundamental question also to answer in the year 2019 in these election campaigns. Because when we speak about Europe, there is always the question on the table, how do we perceive Europe? How do we see, how do we think Europe? And I tell you that Europe is for us much more than an economic union. Iċ-ċermen tal-PPE kompla jgħid li minkejja l-kulturi differenti tal-pajjiżi Ewropej xorta waħda għad hemm valuri li jaqduna fosthom il-Kristjaneżmu, il-kompromess, l-ugwaljanza u fuq kollox il-libertà. Iżda hu meħtieġ li l-koll naħdmu biex dawn il-prinċipji jiġu mħarsa ħalli jittieħdu deċiżjonijiet għal ġid ta' kulħadd u mhux deċiżjonijiet populisti. We can tell people we have an idea for the future. We see the challenges of globalization, digitalization, climate change, demographic development. We see the challenges, but we have a proper answer. You can trust in us because we did it already in the past, that you can trust in EPP that finally we give good answers, sustainable answers for the future.